Shubor nakashlem jong unongsan hima. Ka United Democratic Party mentak sengi ka khatwai tarik nailur arja arpasan. Kila rakhe ka jingdap arprasnam ka jingya linti jong ka seng na duo belastang yaka. Hakani ka sengi ladan lang u president ka party uba medba lingdo, u general secretary uba Titos Talwal Khan, ba lakmen rumbui bat kiwi kinong kitkam bat kidakot ka seng. Haba ajingkran uba medba u loong ba ka jingya linti ka seng hadu ka ni ka kinti bamenta ka day da ka jingya telilang. Uba medba ulu kenturu ik produkhot jong kaseng bahaba kitre yakno kono ka kam kide ban kenmau ban le anak benta ka baha kamiat jong ka jait ban riu ka jela bat ka party ka bakidon lopen pau ka jingkerman bakni ka jingkendu lang kenang penskam benthamai banang aibo re ka party bakanang ya chakmat hakisngi bat kisnam banang wan Hagebom. Ngayon akan ikapor bankan maulu. Ya kidong yalam kibahaswa jogi. Ngasgo bangayo ya akan ikakabu kumu presiden ng bajo kapati. Ban petulun kia kikam jong kapati hadu mentah. Kalong bakade na kacing kesyahan kebarat ba jopi iwe. Nado bahado wat hado umarentang. Bat ngila banyadon hangi bangakwa ban biang sisi. Day namar kacing ilang kawe. Bat nga sobron ya kacing sanya ka jopi hangi kum kinoyalam jong state ban pentulun yang kikam na kopati. Nakuha ban ay kicing penskem biang susu sa sisien. Badang kaliang jong state level nginle ya kababhatang. Da kabang iklet ya kacing mentoy yala desiman. Nre bangin be sakatong jong kacing penurlong. Jong kita kirirong ba kibaseng kibasdang ia kapati. But klem da atatin ia kaju kabangingi don menta. Kata kajumut jebakar. But ka lengthi syakmat kepada kabangi di banyak kapati. Dah kani kepual sesisin ban pentemai ia kaju khot kajoma. But ewe ripi iwe pa iwe. Lagi kidon hakan nogono level. Lagi kidon hakan nogono kekerdan hapo ka parti. Nga community but nga dapang. Ya kecing kesan ke barat ba ka jompi. But nga kuwa banaw ni. Ba pimde bandon ka nogono ko jing atatin. Yang akong presiden badingi kinong yalam abo kasi level. Habang isim ya kadang kadang orang, habang itray ya kadang kadang kam kenmau, bangi le ya kata, nakabenta kabha kabiang, jong, kacai penrio ke jongi, jong ke state ke jongi, bat haka cukup po nakabenta ke parti ke pengidan. Sisien na ay kajing kublay singiseng jo ke UDP foundation di kepakumen akan ke singi but na ay kublay ro ya ka Shillong City ke bala organize ya ka program akan ke singi yang eskem baka ni kajing kendu jungi akan ke setiap kan pertemuan kan nang penskem kan nang aibo ini banginya sekmat hakisngi kita jauh kibenai berkistan di bawah sibun kita perkiang sibun kijeng ki bangingin hab ni kendo mereka ko parti ngej kem banginla banjok iki namar bangilong
Kublai Sibon ibi baro ibi we. Le play por klang panyadon menta nesta. Kalau long hanga nasim kepadon bat kabakit jimut syukur. Ngada ai kublai ibi na dokumen sim. Jingdon dekat jom pikin nesta. Kapedlong ya kan foundation di. Foundation di jom UDP kebaca. Kublai tak gendat unang dalam dekat bagi baro. Nyalam ini kipol kibangi nang haban petulur di kam joko pati. Yes kam. Bagi eki baro kibadon khmat jugi kibalong ki agenda dan kitong joko pati. Kinong kiba urlong pat kibaca. Kublai Sibon ibi baro kublai kertu. Bangkit kam kibang khmat Pat Khamtam yang di Samla, ini di Youth Wing, di dalam nanti circle befair juga Shillong City, kibala ya kapan organize, ya gani ke program, gani ke step, gani ke si baru sisi. Nah kalian juga party, ipen pau ke jing songo, ke jing ai kublai kerpang ya pi baru, kibala ban ai kamu kadem yang play juga, kibala ai gani ke step. Barang yang kata bangila bangio ameriki lain loh ya kan kesini bagi angka foundation di ya kesini ya kepala seng la suit la shore ya kan ke parti UDP nah aku play ba alam belum vice president bapaknya ya kan ke program ke badan kuat akan ke step di presiden barang ba acungi ba met ba lendo ki MLA